Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hey namuntlha of course hi ta hikhera ta gagashi hi nga suka kusuka nga ku hlaselweni strong and then from there of course hi ta hi khe hi tlhelela eka timhaka ta Zile loyi hi likaka na president va yingane yeah and then makumu of course still ha continue vele vele hi timhaka ta Bliss Boy so gagashi vele vele Pitere ku vulaka Zile i munhu loyi a nga busy swinene va kha ka double story hinkwenu ni swi vona ni kha yi tlakuka se as mi swi vona kwala loko hi cheka ta ti-image se na Rufus yi le ku fakiweni manjeni kwalano xi faka ta IBR tin'wana to durha swinene kwalano and stuff like that loko se a ri ku fakeni na mi no hlamala manjeni a ri ku hlaseriweni ka Facebook gagashi leswi nga ze swi endla ku a za a endla na live se hi twini gagashi i rini ti-references ta endla dende but a hi twini ku issue yi le kwini la let's go a swi nge fani so mbona mani mbona ni ta mi khomeka laha ka ti-photo ta manxini ya mina loko nga swi tivi swilo n'wana mani a wu swi tivi swilo ximanjhemanjhe loko nga xi tivi a wu xi tivi wu pfumela ku ximanjhemanjhe a wu xi tivi loko swilo nga swi tivi pfumela hina hi swi tiva ku hi ta ku dyondzisa hina hi tiva ku swilo mina a swi tiva swilo kala mani swilo mara a swi tiva leswinene va ku famba ni mi ya tshama mali so good people ni vone van'wanyani tolo la va ka va ku i ti-office ta ka SASSA va vula ximbindzimbindzi lexi a karhi ku i ti-office ta ka SASSA ivi n'wana ku is a Catholic church wa vona loko la ku ta vona ku la ka Gaza vuphukuphuku byi tele kani wa swi kahle ku mi famba mi sukanyana mi huma Freedom Park nyana hi nga heleli ku ya vona Kaizer Chiefs loko yi dyiwa swi lavi mi famba mi humanyana mani mi tsemakanya mina fambi N1 ntsena ivi munhu wa ku famba a N1 ntsena swilo yo swi vona ku ni hi fastere no fanele i ta vona leswinene i ta tiva swilo leswinene mi nghena mi vona swilo swa ximanjhemanjhe xinawunawu loko i nga swi tivi swilo mi yena i ta tihlekisa hi vanhu loko tiva swilo loko phela ximanjhemanjhe laha a ni lavi swilo swa ku fanafana swin'wana ka swi fanafana na swa un'wana na un'wana no a ni ake yindlu ya uniform ya ku i kuma nga ku hi le Nghonyama high school n'wana na n'wana ni mbale ti-blue hayi le Nghonyama high school la ni nga swilo swa ku tivana na mina ni munhu wa ku rhandza swilo swa unique ximanjhemanjhe Gauteng nga swi tivi nga swi tivi and ti-final result ta endla mi i ta swi vona ku xi sale xi tiva swilo na hi tiva swilo n'wana mani that's why i nge ti teki ti-chance la ku swona loko i teka ti-chance wa byeriwa ku swa hayi wese i teka ti-chance so loko ku ri wa va chancela swi pfumela va chanceni me ni fana nge teki ti-chance hi ku swilo na swi tiva hayi ku na various posts ni nga ti vona hi ngo referensa tiripo swa hlupha na masechelo ya kona laha yin'we ya ti-trending posts hi leyi nga tsaliwa hi nyonga wa ti-Snow Pie fike vona faka kombisa ku let's be honest about this house it's ugly but people will say it's beautiful because they love gagashi stuff like that va fika vika na image yaleyo kwalano no mi nga mi kha mi khomenta ku mi vonisa ku yini is the house beautiful ugly or moderate or what mi ta mi kha mi khomenta kwalano I think majority rules maybe ta endla na the vote maybe I don't know we shall see then yin'wana post no hlayisana yin'wana ti-comment ni nga vona yi tele kha yi trenda liya so liyo hi le kerekeni and stuff like that yin'wana ti-post leti nga trenda swinene yi kha yi chingeliwa endli ya gagashi ku yi fana na kereke and stuff like that mhaka leswi yi nga endlisa xiswona kwalano yana manager kwalano yona hi fike hi vona of course yi kha yi kombisa ku onge yi office ya SASSA and stuff like that leswi yi chingerisa xiswo kwala endli ya gagashi so the reason for that i ku ani yi na vu-4corn like yi 4corn in the low kid langutisa in overall yi na vu-shape bya 4corn and stuff like that I think leswi endlaku yi kha yi chingela no vongo i ti-office vila yi na vu-4corn byebyiya bya tiyindlu leti hi ti vona ku ta ti-office ko kani ve ri gagashi wa kha a hlamusela ku a hi tivi nchumu a hi tivi swilo swa vahale leswi a ku kombisaka swona hence a kha a chingeriwa sweswi ku yi nga yi na vukereke yi na vu-Catholic churches because yi na vu-4corn and overall yi kha yi cheka laha but okay check in terms of the images leta the posting yona yi sasekini anti kumbe hi to yimela ze yi pendiwa maybe meni vo yi sasekini ku hi ti-images I don't know ni twi na ku ya hi ti-images yi va yi sasekini ku hi laha
I don't know unless if plan vo ka va nga yi humesanga exactly I don't know but okay chakela ni twa yi ri different a ni twi ku why ni ra ni henhla ka garage ku na leswinyana a ni twisi kahle maybe kumbexana there is something off nyana sort of mali kha ni yi chekela na ku hi yoho moshape la hi yoho wa ku na lexi la maybe kumbexana mhaka wa heza yela yi se pendiwa hi to yimela yi pendiwa ni twi na ku a ri ni yi cheke na ku hi yoho shape yaliya ti komba ku ri yoho maybe mhaka wa heza hela straight maybe then hala mahlweni hala a ti komba ku ri yona like it's more or less the same as that plan then tan kha ni vekele side by side ngoko na some minor differences but it's almost the same and stuff like that I tlhavekela na yin'wana la like as a video clip as you can see so yi veri so comment down below ku mi vonisa ku yini it's not a problem hi kota ku vona hi leswi yi nga xiswona leswi maybe hi ngo yimela yi pendiwa at times wa kuma ku xilo xo lava ku yimela xi ze xi pendiwa swi va ka swi komba ku swi ya kwihi and stuff like that so hi leswi of course yi nga xiswona kwalani and stuff like that mndavevele khivi ya ka ya zayile na murangaphandle already part 1 yi kona la hi fakini la zayila xikwati ku kwata ni ta vekela a link on top comment tiva mhaka to murangaphandle of course yi nga sharanga post ya xona loko kha xi cina lani yi fika yi vekela xilike ntsena ka TikTok la swo ka swi nga voniki hi munhu vana mhaka leyi se ku tlhe ku va ku na yin'wana mhaka vhele laha murangaphandle vhele fika yi kombisa ku ti dyondzisi ku ri evuton'wini u nge kumi swilo hinkwaswo sisi wa mina so a hi swi expect-ini ku xi ta hlamula zayile swilo leswi a hi swi expect-ini ni mibyeri hinkwayo hi yo yimela response xo ka xi nga se xi vona xi nga ta swi vona ku xi ya ku respondini swi zangi swi teka nkarhi ni zayile xi hi vona comment liya laha xi nga fika xi responda this way let's go zayile sure ya malembe hinkwawo leya malembe ya malembe hinkwawo ya malembe hinkwawo president na wena ku yi reinforce swi murangaphandle swi vula ku swo zenya swa yini manje sure sorry okay sorry sure we kahle president a vula ku vona ni miyelini like a wu swi lavi ku ni vona ni lo we president yeah ni languti xikandzeni look my eyes yeah se loko heta ku ni languta xikandzeni u ni byela president ya mehe ku loko u ni languta u vona mfana loyi a ku rhambaka tigigini lowa le Pitori wa le Sunnyside na mfana loyi a ku rhambe gigini tomi languta u vona yena na xikandzeni xa mina hi ku phela me last time loko ni cheka president ya mehe ma xavisa mukulungwana ni tshama xavisa mukulungwana se u nga ni vitisesi a wu tshama commenta ka ti-post ta mehe president na malembe ni ku tega ka ti-post ta mehe a wu tshama commenta not even once mara comment ya wena ya ku sungula ka ti-post ta mehe yi va ya ku u ni vita sesi mina ni ri bava so ni ri jantiyela net so president loko u nga ri na xa ku commenta xona ka ti-post ta mehe u nga comment wo vho u tshama na comment ya wena comment u phela yi nge chayi kahle a nga ta chaya kahle serious loko u nga ri na xa ku commenta xona u nga comment a ni ri mad a ni ku tsakela as ni ri fan ya wena phela wa swi tiva na mehe khale na khale ni ri fan ya wena futhi kahle a ni fan ya wena ni xitudent xa wena so ha mahlweni ha mhaka ya zali yale mhaka ya zali yale ha kona se second crash out ya zala yi tlhe yi va even more valid swi ve wrong murangaphandle yi vule na zali yi ku i sesi after loko a rhelele ku yi share swilo swa yena yi ve wrong ku sa heta ra yena vhele ni twe of course van'wana mi kha mi comment ka the previous video yes zali a postela murangaphandle that's it loko a endla that video a expect ku yi nga vula swin'wana or yi nga share or yi nga comment ma kuma yena mhaka leyi so sure yes of course ku yisa heta ra ka murangaphandle ku nga defendiwa ku yes a swi nga bohi ku yi ndla nchumu but yena a ndlela yo and vanhu lava tivanaka and then we khe hi cheka vhele a hi thegeni ka that post yo ka yi nga hlamula mara ka leyin'wana loko se ku na beef yi hlamurile ma yi vona mhaka leyi ka leya beef fika hi vona yi kumeka se yi hlamula manjeni ende a yona ti-reactions to fana leti ta hala ti-few ma vona mhaka leyi so kona hayi ku va yi n'wi vulisisi naswo swi vi even way more wrong murangaphandle very wrong I'm your student and you are my master se loko u ri master president hi sweswo leswi ni swi vonaka la yi nga ta helaka mhaka leyi i ku se u susa nyimpi president ya mehe and one thing lexi nga ta ku byela president i ku wa vona sweswi malembe lama ni nga ka wo age leyi ni nga le ka yona
i-age leyi u nga breaka into the industry yo hi 2012 wa yi tsundzuka mus age liya ene wa swi tiva swa ku la misaveni swilo they always repeat themselves swilo swa a yi na malembe ya ngani la 1970 9 minus 2011 oh not 32 years of sure kuzale na 32 or 31 kwala around that range okay sure ene wa swi tiva swa ku la misaveni swilo they always repeat themselves swilo swa phinda se president ya me u nga yendli my break into the industry ku va ngoma leyi ni bela ka wena don't take me there. Don't take me there, president, because nyimpi leyi u lava ku yi susa sweswi a yi nge ku chayeli kahle na ku byela president phela I'm Mr. Post Mr. Post a wana talenta ku na nyikiwa nchumu me na nyiko ni fana na wena ene na hlanya futhi ni fana na wena zeta ni hlanya times 10 wa hlanyela na wena mara a wu nge hlanyi ku fana na mina se president u nga challenge student xa wena hi student xa wena xi tiva ti-weak points xi tlhela xi tiva na ti-strong points ta wena because xi ku study vutomi bya xoho hinkwabyo wena ti-strong point na ti-weak point ta me a wu ti tivi wa twisisa se president loko la ku ta susa nyimpi na me u swi tiva swa u ta biwa u nge wini ni ta ku tlhantlha hi bifi yin'wanyana president gaza hinkwayo yi miyela yi ku hwi u tsandzeka na ku respond wa twisisa so loko ku nga ri na xa ku khomenta xona lexi a fanele ku khomenta xona a hi ku a fanele ku khomenta kahle swa ku tsakisa kahle swi va right mara mina u yihela ku kwalani leswaku a president i shirini video leyi ya me ku ma nga xeranga kumbe i fika ku khomenta kun'wana a nga ni yi vonini video so u fika ku khomenta u ni vita sis president papatuva u nga susi nyimpi leswaku swa ku me nyimpini and ni ta fela nyimpini leyi u lavaka ku yi susa sweswi nyimpi hi yo leyi u nga ta fela ka yo hi kunene ni ku byela sweswi se hi nga fiki kwalani president so hayi walozali n'wi twini i tisini ti-threats ta yena i tisini but in overall as swi tiva ku as per history ya murhangaphatri loko yo ze yi nga responda ku tala yi nga ta ya kona and the only reason yo of course hi ku hi vona ya ta bifana Mr. Post ku a yi respondini so ka Zilo a swi ngo hela moyeni loko ku ri yo ka yi nga respondanga swi nga tlhe swi hela moyeni the same way hi nga fiki hi vona vo GP Caterpillar na Mapele va kha va bifa swi tlhe swi nga hela va kha va bifa tibifi ta ntikelo swinene swi tlhe swi hela moyeni hikuva yi nga respondanga so swa tibifi Zilo fi nga ze i threatena hi swona leswiya swi nge yi hela as long yi nga la ku responda murhangaphansi yi responde njhani kwa noko ya respondanga yo vheta yi n'wi politika swiri so a ku na swi nga ta ya kona swa ti-beef hi ku yi nge respond obviously ka ti-beef ta wena and stuff like that but hayi yeah it was entertaining kona it was entertaining the video clip was fun crash out a yi ri fun but I do support it ngopfungopfu ka timhaka to yi ku vulisisi it's wrong a swi va swi nga basangi ku wena a wo va ku tsakini then very tlhela hi ta Bliss Boy na Makhadzi hi tlhela va na another update swi serious ngopfu leswi guys so kuna hi post vele Makhadzi a nga hi posta la kha kombisa ku ta music video ya yena laniwa a ni kha nga swi teki serious ngopfu ku since I'm also a fan of Makhadzi ni fike ni pfula video clip leyi just to check nje just in general, I'm not really necessarily a fan of music videos. Like I want music videos, no stream these songs in overall for my own reasons and stuff like that. So no family very okay, tlanga very lewa so is this song my tiva yonkoen yeah. And stuff like that. My tiva yonkoen. Na BMW ya Makhadzi ya le ma yitiva hinkwenu so na munhu o hlamala loko se ni ya ku tla yi ku section liya loko ni ya ku tla ni vona ku Bliss Boy already se xi nghene eka music video ni ku ni te ku xi tirhise yini dimeni mara na tala dimeni xi na power yin'wana xi koho ka music video yi nga ku tani ya Makhadzi kwalaha xi driver kwala ni hlamarile na mina guys ku how did he do this manje se xi nghene ka ti-music videos manje a xi va a feature xi wo nghenisiwa kwalaha as you can see there
hi lexi na laha hi lexi ka yin'wana section as weekends ni ku ni tele vina ni tele ni ku xibizana ka right ni nge zoom YouTube ya penga ni nga twi ni ku a ni zooma swin'wana but ya as you can see hana ku mi kombisa ni ku a ni lava ku swi vona ni ri nexe Blitz boy xi fika ku fika xi busy dimini mara ku ze xi nghene ka music videos hayi xi le ku kombiseni ka power like hi relation ya kona ku ze ka ha ri swa normal ni ho xota Daddy Kiss ntsena hesa ha ri ka 98 as theory ya yena hi nga ku yi developini ha ri ka 98 because ku xota Daddy Special Kiss hi fike hi ze hi vona hi kona master t nga ta feta xi kumpa yi pfurhagaza hi leswo loko ri amukeza swi skapa na kombela mi tika subscribe. Guys ni kombe ku mi nga vuli ku i vuloyi swilo leswi ni nga ta swi endla lani ne a hi vuloyi no va na nyiko leyi ni nga nyikiwa hi Xikwembu. So ma swi vona ni khomi ndlhilasi laha yi na mati se mati lamawani ni lava ku manwa ne ivi ni mamita ivi ni tlhela ni ma vuyisa futhi hi la ndleveni ni kombe ku mi nga vuli ku i vuloyi guys a hi vuloyi. Okay vonani la na manwa sweswi ma vona ni manwini mo va na raha mati sweswi mi vona loko mo ka ma nga humi mi tlhe mi sungurisa video ma ta ze ma huma.